Makambo ezeli makambo ketheka wirigiro bwakwa nwithirite orina ntuko njega iri Jumatano tariki 20 mweri Jojwa 5 mwaka ni 2026 ni kiume kimwake thirikari ye ikwithira ikiagirithia mantu yigie maguri ja maguta kana maandamano jaithire jagita na mbere indi ni maandamano jaithirite jagikujirwa kuri na winyangia na wamba bobu ingi iuto kaithira tuishi mureka badaye rikana Rais William Ruto atendegro ya Kenya arinteresha Kazakhstan nio derietwa rito na nindegoro edito na raitite na mbere kwewa gitio indi bitegeria ngushogere nkatho cia bwaja no ntubo gututhura ogitwerie nyombe nteto ira iri negweta kathetune gaka ka Amero gumakire ni kirwe na kimoni thank you very much ni mbeta wakabwe mutharimi okologo tutingatira kiri mitando ya Kenya ya Kenya at Meru TV Kenya onyo ukiamukira nteto bore gotunduka kuma dena odena guntu atombiri na mantu yeye kathetuka Amero na ari amu andikibeto banteto bandite tire ridore kyanganga maturene gutigira nayo yaku ya bata ni yakwithira yakimurekwa tombiririe na mantu yigi ogima bore utonga mwerekeria na murungamiri munene wa Meru Teaching and Referral Hospital level 5 nwe bwana Bernard Morethi na tariritie kira akuga ni withire bokurugurua kwa mutambo jwa Kinandi jokuthingatira rugendo rwa mwaje akiuga mutambo jo kaithira jogitumika kiri macibitari ya sub county kenda na rugendo rwa mwaje rwithira rukimenyekana ni daktari inyarira kaithira akiringwa referral kiri Meru level 5 hospital riboti duraniri na igitarirwa ni mutugi wakiambe Bernard Morethi murungamiri munene wa cibitari ya Meru Teaching and Referral Hospital ariuga kuri na mubango jurigiri kwanjirwa ndene ya meri iri kana ithatu ijite mubango jugatetheria kwane ithimi namba jo ya mwaji kuma kiri cibitari cia matura kagita kinyithwa kiri cibitari je level 5 ye system level 2 level 3 na level 4 ibanjiritie process across the county yetu ya Meru nontu botetherwe ithirikari yetu through his excellency the government ibambite kwa wikira system ikuonania kwina computers wetoka eja na idea kuna information ile tigere na ibatu level 5 to be able to link up system una level 4 level 3 na level 2s yetu iga take time nontu level 5 na level 6 iuna tio chielwa system kuma ke national government na tukomba kwa twina system yu. We are hoping in the next 2 to 3 months tukomba kwithwa tukuthikia process yu kendo nae mwajuro kuja cibitari akurukirite cibitari cietu cia public hospitals akomba kwithwa ena full information na data tukomba kwithwa twimiona uringana Mureithi mubango juju gatetheria nene kunyia ngarama ya ugima muno kagita kamarija ithimi kwithira ndagitari atibatara kuthithiria mwaje ithimi bingi referral system ikumanisha hata imanisha mwaje jire onekana ja cibitari ja Kanyakine buga wina murimo jaju wonekana system na wekirwa system ne kithia kwi ithimi uthithirwe na ndaonenkanire werwe na aria Kanyakine daktari uro ukethwa we general kiria kwenda ki EID kuna kadi ira utumira omba kutonya gi system ne nomba utaga ndawa ire yegi ithimi biro thithitwe kenda yombo tutetheria ja cibitari referral utiumba kwijaja kaire udile no thithitwe urathithirwe ithimi igoro na naro we jo thithirwe ithimi biu kaire ikomba kuita delay ithimi bikuthithwa ikomba ku itangaramera mwaja kuthithirwe ithimi igoro na keja naro kaire abicokera na ukethwa kwina ira twita history that no ratirite toja no raegindawa iji naro weja ketha murimo jutira improve tumbo guchinjiria dawa ni aria rombete mwingi gucumairia magita kwa magita kuthimirwa mirimo na ugima bwao ugetera rira okinya ire okurumo ikiu nugwita kioro kina ndam or so many other symptoms ire omba kwija kuthithia atumbe antu betu bamiru kumba kwithwa tugichwai system cibitari cietu no kathithirwa screening kenda tumba gwata mirimo yonthe
at an early stage kienda tumbai kumetreat nayo. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbaita Mutugi wa Kiambi. Nayo budget ya kaunti ya Meru ni tete mbere kuringwa Murashi kiri budget yeye kiri kamiti yeye budget kiri county assembly ya Meru iretongeretwe ni Martin Koome Makasi akiaraniria na metha anteto Martin Koome Makasi na gwetete jamwe jari kiri budget iratwirigirite ya county ya Meru ningi akiuga kiri budget iratwirigirite ya county ya Meru gutena mbesha itengi nontu bo kwandika arimu ba ECDE ninge gutena mbesha itengi ciege mandagitari erikana arimu ba ECDE ni baithirite bakiroria mata na kumeneria thirikari nontu bwa kubautatira ningi mandaktari bagitonya kiri mugomo nontu bwa mobatu yao kurema kuingwa indi kiri budget kaigi kambesha ira itengi kuringana na Makasi iritonya kiri maendeleo indi tikiri wandiki bwa mandaktari na arimu ba ECDE. Ito turarikirie supplementary ya Meru ireteri nontu bwa kuthamia mbeca imwe kuma amwe gwita ungi gwita kuma department imwe gwita ingi mbeca ire nandi antu rimwe bakwaria muno na bati kumenyi bakwaria antu bati bakwaria bati na information itwa kumbeca twathamirie cia ira ciekiri cia kwandika aitingu ba ECD na some nurses nontu bwa kesi ira ikotini tuona mwaka jwa thirikari no ntukesi ire on tariki 3 na ire kae wa mention ikinya kuthikirwa na kesi ya muri wa mwaka jwa thirikari juketha jukuthira na mbeca cia kwandikana cietha cherry current nature na mbeca mwaka jwa kathiri tumiri iu aciita na ciomba gwita na ikaura so tukagenda mbeca iu tiomba kura twajukia twathamia twikiangi citonye wondine na MCs boru muntu nare akwenda kwina need cieti tumeke kuthithia maendeleo kesi ya thirati no tu budget inenge process ne budget ya 2026-2027 tugekira mbeca ingi turundi ku mbeca cia kwandika cia barabara andikawa no te muntu barabara ibaandikwa no bo bakaandikwa baruga cia bakaya after kesi ya thira baruga cia ntariki ire kethere after na of course irionekana ni kuma July kesi ya reka thirira ko no turathamirie mbeca kena mbeca cia Meru itumba kura kenda chumba tumika kuntuna kungi so na tu process ni kuthithia budget ya next financial year na mwaka jo turenda kuthoma budget yetu mapema sana kenda tumba kwa absorb mbeca cietu haraka no ntuno kuona twitite mantune ya siasa yakirora twithire nguja Meru ichumbi ichiti inya MC na gavana betonya ngugine ya mantune ya siasa cha campaign kwithira ndi twitite nguja Meru au ange ni kuringa siasa na tutegere na buweti na mbere maturene nare akiaria Mwirigi Kiranga atariritie mirandi ya weti na mbere kiricigo mbunge kia Tigania East ningi agikatha mbunge Mpuru wa Bori nikira Kiranga kuga na agitariria mirandi kathomba ya weti na mbere ira ithirite igitithwa na mbere kiri icigo mbunge ke nkiroki na itite na mbere akuria akari kurumirira urumwe ningi kugwata mbaru mubunge Mpuru Abori otabore mwandiko etwa Nteto Adams Muturia wa Thirinja gutariria titonze manenjo gishombu katika list of Kiranga nombe cha kwithukira bamba isiasa bara betha kimenero chingwa mubunge Mpuru Abori akela mibwege kiri wa RMC wa Mikindori ngabla luchokera urakiranga gwete kwa make 15 RMC wa Mikindori otiro ntombere kuthagitethia karibu yondi ya Mikindori ukathilunga sukuru cha Tiania marieto Mpuru yoyo rikuya bura bukona na kuma 2022 ari ucoka utire CDF erutango etiania kulukia bura rutete miaka 5 mheshimiwa Mpuru ukiakwa ile nyuma yetu haraka ndogo kwene lasi bitatu bya innovation bibithetwo byekirwa floor byekirwa ndisha injia byekirwa mirango ya chuma byachoka byekirwa mabati ya boxi na ikakwenda obwira wacha manya mtura eta watu ekamati ibuko miabira kamata urathire Mikindori miaka 15 achoka ingatwa macho ya irio no ntutegwa bithia Mikindori barabara cia Mikindori cia nyuma ikariyoe bwetabo mwire Mpuru tirangi aka no ntwarita hawa Mpuru kaka rangi mwire kilas kira gitiere ara yake rangi kara yakira kira rutere shetani ashindwe arita ka wilasi abya kirangi loyo kya waka kilasi kira rangi kara yake ukire rutere kesenjeto kekirwa floor kekirwa dirisha kekirwa mirango ya chuma
kekiro into bionthe mwakenya mabati kekiro thai mwana otiania ate kuringo iruo irang'ana thirita gitareiria mirandi mikaiyera mubunge mpura buri thirita kibwithia eta nara kiriene kwa twana tura tutukwaniara ilasi bioka yura pato kura robai kilasine mheshimiwa mpuro abithia renovation ilasi bitano achoka unkuma kiriene primary abakira kilasi na kia yura twachoka chogera nyuma kindogo tweta kabuline mheshimiwa mpuro abakirite ilasi bithatu tweta kinwende neara abakirite kilasi kimwe tukaina mara kwito amare ya primary nara kwaba wakwara kia kiburi meme abakirite kilasi aikira loka na ite weta nara kwito amare ya secondary abakirite modern laboratory weta dhuri secondary abakirite kilasi weta dhuri primary abakirite kilasi achoka ababithira renovation ilasi bithatu weta kege muthangene nabakirite kilasi awita sukuru yetu akiburu nababithirite renovation ilasi biele weta ara setima simu ara mikindori primary abakire chiorobe mirango ena na mwaka yo mbere mwaka wele abakira chiorobe mirango etandatu weta thona primary kuna renovation ilasi bina na abakirwa ngeti weta mutewa secondary kuna administration block weta mukono secondary nara tuitete ruari bakirinda ninge kolukia milioni nyanya weta mukono primary babithirite renovation ilasi bithatu weta thanga the primary kwina kilasi kekiri loka na iteke mheshimiwa mpuru oitiara kiguma euro kwa kichioro kwa soko kabitho renovation ilasi bithatu ukaena na maka ya primary kwina kilasi kina loka na ite na renovation ilasi biele wakuluka kya miku kwina kilasi watu nyara ruyo kwina kilasi kya mheshimiwa mpuru kina loka na ite kiachoka kabitho renovation ilasi bithatu mpuru na kuomba kana ate kuomba kana ate kuomba kwa kila kile atori beto kindogo wetara St Benedict kwa renovation ilasi bina pa kirwa chioro St Benedict secondary pakaringo modern laboratory kaliene primary renovation ilasi biele kaliene secondary kwina ndani ngole mheshimiwa mpuru kiuchwa secondary kwina administration block weta kieni kya mwethe kwina ilasi biele secondary primary na chiorobe mirango etandatu weta musimukuru primary kwina administration block weta muchimukuru secondary kwina modern laboratory weta kailone ilasi bilebe renovation weta sukuru yetu wa Makarios kwina kilasi kya mheshimiwa weta kamithea secondary kwina modern laboratory ukaina makindogo ametho primary kwina kilasi ametho secondary kwina kilasi ukaina mangage kwina modern laboratory weta kalantina kwina kilasi kya mheshimiwa mpuru weta sukuru yetu wa Mukorone kwina kilasi kya mheshimiwa mpuru weta kindogo atithine kwina kilasi kya mheshimiwa weta ngongo aka kwina kilasi kya mheshimiwa weta ekana primary kwina ilasi bithatu bya renovation weta thathi kwina kilasi kina loka na ite weta sukuru yetu wa Miurene primary kwina kilasi kina loka na ite Miurene secondary kwina modern laboratory weta kamoyene kwina kilasi kya mheshimiwa weta sukuru yetu wa Kadhi ilasi bina bya renovation weta sukuru yetu wa Loanjilo kwina kilasi weta Kathanene kwina kilasi weta Antoandenge kwina kilasi kimo kya mheshimiwa weta Ankamia secondary kwina dining hall weta Ankamia primary kwina chioro bya mheshimiwa mpuru weta Antoari Mata kwina ilasi biele weta Muga kwina administration block weta Kalule kwina kilasi na renovation ilasi bithatu weta Kiarao kwina kilasi kya mheshimiwa wakula kuluka kidogo watoya sukuru yetu wa Thubuku kwina administration block Thubuku primary renovation ilasi biele Antoanduru bendele uko kwenda tuendelea kana tiere au bikwana poro na kuomba kana ate kuomba poro na kuomba kana ate kuomba bora ni anjara poro na kuomba kambi tiere utenda kwa ria ripoti ya Meru TV kumatiane betanda msimuturia wa na rurwaria rwigie maugaruruku kiri rwang'iro karia bwa Dene kaunti ya Meru nontu bwa kuringo transfer kwa ari county commissioner Jacob Ouma ningi urawijite ni John Kiprotich Cheruot nandi asiasa na tongere mwanya ni baithirite bakiruta moni yao yigie maugaruruku ja ningi mwenda ithile ure MCA wa Akithi na MCA wa Igembe East Titus Mureithi bakionekania kuregana na itagariri ria maugaruruku ja kiuga nitukorega tutikwenda riboti ithuraniri na igitarirwo ni Jeff Wagituma
nawe mwenda ithiri MCA wa Kithi na ukuromba giti kia seneta kaunti iji Bena Titus Mureithi uria ni MCA wa Igembe East Ward bakiaria na andiki banteto Mutindo jwa Kangangi ni berite President William Ruto na munini wawe Kithure Kindiki batetikiria county commissioner umweru ethira kikara county iji nabo ni nyuma ya county commissioner ujo gwitwa ntere cha Samburu na aria ng'ombe cia Meru chithirite ikiwa na gwikwa untu atongeria baba baugite county commissioner uu atethira akirigiria na nande ari county ya Meru gakethira akigwatanira na amba bakwira Meru na ng'ombe ciao chithire chikiwa na namba inene. So ndenda kwira President William Ruto Kithure Kindiki na Murkomen na nkiara kia kamera nente ukira county commissioner wa wetwa Cheruiyot tutimwitikiria ndene Meru na onde mona ithile ndiro no mwanka muicho na ntikoro mwitikiria na atikoro county commissioner no disegurite nkwire irampa ndene Meru county ogenda te issues chiantu baraba korona ntorona bandek tikiorowa yumite Samburu okay promote uma orabati ko pick ndisi umo umete area e namba dektira either Igembe North kana tigani West muntu ena prior experience emantu ya ndethira na bora ikuijwa no amwe the county commissioner lakini maidama inge ute ugagwethera mpaka ere njanje utera kendo resinde amba so in this case muntu no umete kuntukura ng'ombe chetu ikurira no mwe the county commissioner teke ikaura nkroki na teketha muntu akarakiamba ne ambari ana irabo baituia na alafu tu yatura no atokaretia rware mbigiro bwana Cheruiyot we no reportere imbigiro na reporter office na inde ndo gwira ndene Meru county tore rwa mwanka mwicho nkuruki atongeria baba bena biuria kathumba bitina machokio ni araba ugite atongeria bonthe bokaria ja county ya Meru bethirite baumite rutere rwa Kalenjin na kuga kinya atongeria baba ni bonenie ni baremi ni ngugi nuntu wa Meru bethirite bakiinyirwa na njira mwanya mwanya. Meru county te a tribe emwe twithira batu twi na uwe Cheruiyot twi no county commissioner butu fosethia twi na AP commander au Chelule ko twi no ito twira no ende na atu atongeru county boss baile ito kumeoronge uri ya nara Rwanda nara uro in charge operations nara eta Cheruiyot kinyawe ito kumeoro ambere testo nara Rwanda rubando imo Kalenjin ito kumenyongo police na au sang nara Isiolo imo Kalenjin so turendo gwira atri ndoiri iria ukoborete kuringanira tribes chionde utumio twira ikabile mwene ato asegurite ndene na number 1 ibatufilite from the one go ibatufilite anto bagwete anto 145 na ibatufilite na ibongo tunkwenda kwa they are failed totally failed na bonde baburite kuritoa watu jinjeria bangi Cheruiyot batu to united piu to tena imani nwe ai county commissioner Meru non toke dana ndo te dimuno are Samburu iro wengo akimlo kwa ng'ombe cia Meru yako ya Samburu lakini thayende iyaka kubwithetwe kokawanura ini nontu nirare motura nontu ouma narari yerasia ono yekenda simeta nkuruki so sisi tunasimama kidete kama viongozi hatuna imani na huyo Cheruiyot tunasema tumtake kama county commissioner akirikiria mwenda ithire no ritia Meru nande ni bethere bakigura bunduki cia gwikaria na kuga thirikari tibatere kuboria nontu kinya ntere cia Samburu akariba guntu kou bena michinka bethirite bakia nayo rutere rwa Meru na thirikari tithirite kiaria na oni ndaure ndi mwenda ndau antu betu atwabaurira bunduki na nte ugira nkiwa kamera ne twabaurira bunduki eto mimbi wamburia no gakwe it's unconstitutional or crime nonto number 1 toireni why Samburu baraba yo tuya na kura antu betu nonto baina chio ingebone ya Kenya kana batutumira katiba baraba Samburu baina bunduki na aba umira achuina kerere gutwika batu Ameru tukagura bunduki ya thina ango ndobura twachiura ketha tuthichiura ire chinara yukieni chio barethera batena icio turuya na ngundi kana turuya na mirai lakini batwira mantu agura bunduki ni unconstitutional tukaura etha baraba ina chio nyo tukaura nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma.
Nacio ntuko ijere ithiri kaunti ya Meru ni gukujiri maandamano akari baikinyiria kuitia kwa maguri ja maguta. Indi ti maandamano ake ja makire akora ni baithirite bagitonya kiri maandamano ja ningi wamba na winyange bonene bugikujirwa ntuko ijere isha maandamano jaraja ithirite jareo ja gukinyiria magaruku nontu bokinyirika kwa ngarama ya uturo nontu gwitia kwa maguri ya beterori. Akiariria gishangasha kionthe police county commander Moses Butishia na ameneretie makarika ja akora gutonyera maandamano ninge kubuithia winyangia na ukora na wamba kaunti ya Meru. Akiruta mukanajo morito akiri baraba okundira kaone kamwe na koraba. Ningependa kutoa habari kuhusiana na maandamano ambayo yalifanyika kuhusiana na uongezeko wa bei ya mafuta nchini Kenya. Siku ya Jumatatu tuliweza kupata habari kana kwamba wananchi wa Meru wametokea kwa mabarabara wakafunga na kuwakisha moto hasa barabara ya kutoka Ngovo kwenda kuingia mjini Meru na kutoka mjini Meru kuelekea upande wa Makutano, kutoka Makutano kuelekea pande ya Maua. Kwa hivyo tulitoka na vikosi vyote vya usalama na tukaweza kukabiliana na wale wahalifu. Kwa masaa ya mchana ama asubuhi maandamano yalikuwa hayana furugu. Lakini ilipofika mwendo wa alasiri majioni tuliweza kupata habari kana kwamba kuna wizi ama ufamizi umetokea upande wa Gitembeni katika petrol station ya Rubis na tukaweza kurespond kwa haraka sana. Wakati tulikuwa tunaelekea pale tulipata wale waliporaji walikuwa wamebebana na pikipiki na tukaweza kukimbizana na ile pikipiki. Wale wafamizi wakaangusha pikipiki na wakaweza kukimbia kujinusuru. Tuliweza kushika ile pikipiki aina ya Tiger, namba ya usajili itafuata baadaye, na kuchukua mitungi 4 ya gas. 3 ni ile midogo ya Meko na mtungi moja wa kilo 13. Tukarudi pale kwa petrol station na kuweza kudocument ile scene ama kuita watu wa DCI ambaye tuliandamana nao wakaweza kunakili ama kunukuu lile janga la tukio na uchunguzi unaendelea. Baadaye tuliweza kupata habari ya maficho ambaye baadhi ya vitu zilizoibiwa kutoka kwa ile petrol station zilikuwa zimefichwa. Siku ya kwanza tulishika wahalifu 29 na siku ya pili tukashika wahalifu 26. Tuliweza kukabiliana na wale wenye kuiba. Sisi hatukufanya msako ile ya kuzingira watu. Tulichukua watu kwa the scenes of crime, mahali uhalifu inatendeka. Kwa hivyo, ningependa kuwahimiza wakaaji wa Meru ama watu wote ambaye wanaishi Meru kwamba usalama wa Meru uko imara. Tunajua mko na haki ya kikatiba ya kuandamana, lakini mahali haki yako inaishia ya mwenzako ndipo inaanzia. Na haswa kwa wafanyabiashara na wawekezaji ambaye wanatafuta riziki yao kupitia biashara kwa maeneo ya Meru. Tungependa mfuate utaratibu wa sheria kwa mambo yote ile mnafanya, kama ni maandamano ama biashara. Tutegere kiriro na gukaya ningi uteteri bwa Kyoto kia mutuma kibunjia wa Kiareni iri ntonyai wa ndine ya Chiakariga
ni bara aturi baumshumiritie gutariria mathina mutana o kwerekana na miaka 30 aithirite agikorokera inya nyuma ya kuo kia aciari bawe ni mathina iguru ya mathina bagitariria kinyamara aithirite agikorokera nontu bwa kwithirawe atina ba kumuwatanjara ninge kumuthetera kumuyika iromba ria aturi bawe ni kiri antu bawe ndi bubwega gwigwa kirira kia mutana o wa kumantere isha Ntonyai ninge kuruta utedio bwao inya atongeria bakiurua amu gutegera gukaya kwa mutana o wa ntere isha Ntonyai riboti ithuraniri na igitarirwa ni Ndegara Waiguna Ojo, mutuma kebunja kuma Ntore akare ni Ntonyai wande achakariga dena nene ari ni oti muri mwandi kwaga ya korea na kinya kwithero atiaragia na kaumo kama thina mama mutuma mambire gina wake gukwa mwanka muthiru mweri wa 3 agitiwa ri mwana ntiwa na kinya gwa tori batigiro na muri wa gina ora kinya gwata kwibombira mutuma agitiwa tari na muntu kumumenyera itarira ngina ari moyo ngina na no atebomba bwega nuntu nari na thina ya kuigwa tena inya na atari nari na thina ya kuigwa challenge mutuma kuma mami wake upasi na agire mtu kumusupport nontu tende otio wabakara no inya muchie akara wenka muruagi na no atie bumbagira ora bakaraga noe mwana oyo agituika kionaniria kia kwithero gina wa muntu wa gitumi no ntorera ginare moyo nari na mwiri mwega na nethagirwo akiumira kwa ng'ang'a tauni na kinya kethero ataragia kire week nontu mwana arugama na akathira kini thaino na twikite wiki nontu atikomba kinya kuthi na twikire wiki kinya mwiro muraithitwe no kuona kama mantu megie feeding ni atwikire ni aretire thina kuma ngina wake agukua mbere na risawa atari muthuku nontu narugama na akathina maguru ndi thaino tiumba kuthi weregera bwa mutuma wa ntugo kuri gukorokera ntoba wendi bwega ora kamugirwa keo na kwethora gekorokera musi wao arathiritie ntugo kathomba tona wa kuthi komoromia gya kuria ende no kana baraba omba kumutethia no kana ndi muntu kerukiritie gwa kamona kamuchira gya kuria karia tiya kuria gake kiri na thina na kinya gukumama na gokara nonto kinya nyombe no akaraga ni atumagira kuthikioro nonto ationa muntu go kumutetheria kuthikioro nja kana bura ndathungire ndona nyombe nya tiona bantu akumama nya tikona kumukundia ruyi ari thikioro wagu ari atikona muntu akumukiria inkona kit akari na tori bakero bantu bawendi bwega na baraba menyagira nto bari na magwathe gutetheria mutumone go kumumenyera na kinya gya kuria kwa ukiwera wisha sino andombe tunyambe na gutethia mutuma na kuona kwi muntu okathina nambe na kumumenyera na wakikisha mutuma ukara bwega akuria kunywa na kuigwa kabisa health yake ri sawa nontu akari ugu kinya nontu bwina ururu mono kuona mwana uyu akari ugu nkoromba barabarugamirite utongoria bubwa thirikari yetu na barabarugamirite bibia disability bae bamutethie Ita Makembo rikiriko ofisa kuma Ntonyai akiuga thina nene mutumene wa gibo gya kuria na kinya na kwenda umenyeri bwega bwa mwanya tukimanage about nutrition from the medical perspective nabo baje bashughulikia manto mange monthe the surrounding environment still na kwenda in a very conducive environment nonto one thing like a facility kama kwa tuna finances ya kumshughulika other types of nutrition nonto tunakuwa tuna UTF akenda ijo bingi ya kulibibi luga wana bibi ngebi bya kunywa we only manage the medical way lakini je ino chingi kabinde well wishers NGOs CBOs the department chonde including from the county government and national government baye kuma Ntonyai wande achakari getigo munga kya tharaka nkiripotara Meru TV ritoka mbeta Ndegara Waiguna Riboti ukethira itwike mburiki yetu ya mbere ahakire metha ya nteto ugeta kuraya nonto tocokera atukethira tugitegera yegie ndionga ya Rais William Ruto nthiguru cia ome ningi nara eigitio akewa honorary degree ningi ndionga ya munio Rais ntere cia Machakos na nkujanio cia biama muno biama bibire kire upinzani kiama kia Jubilee matemo ja akiama ningi nkirano ya gisiasa ugeta kuraya netucokerete
Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Koga atetheka negita rĩa kuria kumwari kurikio kinya ijau igurira bikibiki ya muthemba jo mwega jwa Captain o amwe na muthemba jwa Tiger nitwe endie ba bikibiki iria citagia kibali jeka ikwinama batu twetherwo ndene ya mutindo wa jwa Kangangi o aja ojo akue na musigiti na nitugwatanirite na wata ciringi 55,000 ukwana na 2,557 kethiro urenda kuriaga ontuko ni ciringi 350. Namba cietu cia thimu ni cio kuonera kioni-ini giaku o au ijanga uigwatire bikibiki tenge bikibiki ni Captain kana Tiger likana bikibiki cietu ciothe ciena warrant na nkuruki au ni twendagia ona spare cia mithemba yonthe kiria gikwendekana ni withirwe na original ID card, KRA pin na galanta umwe ijagu tigintu kagia gwetu no gatetheka. Hatua chapa na ndaka ichindire mainda 5,000 ya beti yaku o nyuma ya ndeka 20 wacheza na chiringi 20 ugaichindira 1,000 na wacheza na chiringi 40 ugaichindira chiringi 200. Cheza na chiringi 100 uichindire nusu milioni hau ngoroki kuri na into bia nyomba na bia biashara bia guichindira smart TV, fridge, cookers, mashini cha kuthambia ngari, mitambo ya kuchanganya na kuruga cake, bonda, mashini cha kuora na kumia nguo, bills cha mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo Maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill iliani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka 2,000. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka. Okaire ni bwega muno nontu bwa kuthura metha ya nteto twambiririe na yeigi ndionga ya Rais William Ruto nthiguru ya Kazakhstan na ni nthiguru ithirite gituma baba ingi batongeria muno ruterero na thirikari bakaruta
moni jawab akipinga ninge kumenyera manyire ndiunga indi Rais William Ruto na igite yogi kinene nthiguru ya Kazakhstan na akiaria na tariritie akiga ni gutuma chore ninge ngwataniro ya kibiashara na nthiguru kenda Kenya nio ithira ikigunika gukurukira ngwataniro na nthiguru ya Kazakhstan. Ripoti ya Mutugi wa Kiambi. I am deeply humbled and profoundly honored to receive the Order of Justice, first degree, one of the highest distinctions of your great country. Nikiri ndiunga ya Rais William Ruto nthiguruni ya Kazakhstan are ikiritwe thumbi ya unene ni Rais wa nthiguru yu Kasim-Jomart Tokayev. This award is not only a personal recognition, but a luminous symbol of enduring friendship between Kenya and Kazakhstan. It reflects our shared commitment to peace, cooperation, and the enrichment of cultures across continents. As I wear this star and sash, I do so with reverence for the values they embody: unity, respect, and solidarity. I accept this honor on behalf of the people of Kenya, who stand with the people of Kazakhstan in the pursuit of harmony and prosperity. Akiamukira thumbi Rais Ruto ugite ni kionene giki kia ngwatano gatigati ka nthiguru ya Kenya na Kazakhstan mono kiri kuunjia thiri gatigati ka manthiguru. May this moment mark the strengthening of our partnership, and may the bonds of justice, of friendship, continue to flourish between our nations for generations to come. Rais wa Kazakhstan Kasim-Jomart Tokayev ariuga ni kwithirite kuri na ngwatano njega gatigati ka nthiguru na nthiguru ya Kenya akiuga ari na witikio ngwatano njega na mbere guciara matunda. Kenya is Kazakhstan's important and reliable partner on the African continent. Over more than 3 decades of diplomatic relations, our bilateral engagement has developed in a spirit of trust, mutual understanding, and support. I'm particularly pleased that in recent years, our cooperation has gained new momentum, boosted by robust political dialogue and practical initiatives. We have set up our embassy and sent Kazakh ambassador to Nairobi with a permanent residence. Mr. President, your active and personal contribution has played an essential role in advancing our relationship. Here in Kazakhstan, we regard you as a trusted friend and a distinguished statesman of international scale. Kiripotera Meru TV Mbeta Mutugi wa Kiambi. Neo tutegere ndiunga ya munini wa Rais Professor Kithure Kindiki Teresia Machakos ishumbunge kia Mwala nara akarikire urugori bwa murandi jwa weti na mbere iri barabara ntere ishia Mwala akiariria na atariritie ningi akitera mirandi ya thirikari Kenya Kwanza ningi akiuria akenya kwithira bagikira urumwe ningi thiri bagiciebia na siasa cia irumi cia mpatho na cia kunyogoria thiri ya mugongo ningi akionekana kururia matake tharikira atongeria ba upinzani. Si nyinyi watu ya Mwala mnatafuta maendeleo? Si mnatafuta maendeleo? Si mnatafuta barabara na maji na stima? Mbona sasa mkubali ati watu wengine wakuje na uchochezi hapa kuwapatia hadithi mingi ya kutoka hapa mpaka South Africa, hadithi ya bure? Na hao ni watu walikuwa na nafasi, hawakutusaidia. Kwa hivyo mimi naomba tukae na tufikirie mambo yetu, mambo ya watoto wetu, mambo ya biashara zetu, mambo ya uchukuzi wetu, mambo ya siasa ikifika,
wewe uchague kiongozi kulingana na kazi ambaye amekufanyia. Ni kweli si kweli? Si kiongozi ni kazi? Si kiongozi ni kazi? Rais Ruto akijenga barabara, hiyo maji ifike hapa, stima inaendelea, masoko inaendelea, kuna mtu atakataa kumpigia kura? Si utampigia kura tu automatically. So tunasema kazi iongee. Wacha kazi ya kiongozi iongee. Wale wengine ambao wanapigana na sisi wakifika waseme agenda yao, waseme ile wametufanyia. Sisi tutasema yetu. Mimi, William Ruto, Kawaya na hao wengine tutasema ile tumefanyia watu ya Mwala, na nyinyi wale wengine museme vile mlifanya wakati mlikuwa na kirauni kwa kichwa. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Ni kweli si kweli jameni? Si ni kweli? Mutongeria wa kiama kia Jubilee Daktari Fred Matiang'i na witonyitikire ngurumanio cia rais na itete na mbere gukuthuranga ikutho tongeria bwa rais William Samoei Ruto na thirikari ya UDA atwa Kenya ituikite nthiguru ya marando ningi mpangaratano ya kiuchumi na nkiroki aitete na mbere kwiringira ndebe nontu bwa nkirano cia siasa 2027. The worst mistake you can make as a government is to politicize national security issues. Itupeleke siasa kwa maneno na masuala ya usalama. Kitu ikitokea useme ni kabila hii ama ni kabila ingine, ni wale wengine, ni sehemu hii. Kasumba kama hii imetuletea shida huko mbeleni. Na tusiende barabara hiyo tafadhali, tutaumiza nchi. Tusiende barabara hiyo. Na yale ambayo yamefanyika jana, ukiangalia mambo ambayo yalifanyika Murang'a jana, mambo ambayo yalikuwa yanafanyika Naivasha, unaona wazi kwamba labda kulikuwa na mpango hapa. But I'm asking the government, if you want to prove us wrong, arrest those who are involved and present them before a court of law, because that is how you prove that you are serious. Lakini kila wakati ni excuses, you know. Maybe somebody should award this government or record them in the Guinness Book of World Records for being the government that has generated the most excuses to govern. Oh, we inherited empty coffers. Oh, it is Uhuru. Oh, it was Raila and Azimio. Oh, it is who. I mean, it's someone else is to blame. Not their own failure to manage the country. Hiyo ndio shida. Tunawaheshimu kama viongozi wetu. Wakati umefika, if they did not see this danger, wakati umefika wa kufanya mjadala. Lakini sisi kama chama cha Jubilee ndio wa kwanza kusema tunajiunga na Wakenya wengine kukataa Finance Bill 2026, reject Finance Bill 2026. Ukiangalia yale ambayo yako kwa hiyo Finance Bill, unashangaa tutaishi wapi na tutaenda wapi. The cost of living is already unbearable for many. Kenyan workers, wafanyakazi wa Kenya saa hii. Sijui kama kuna mfanyakazi Kenya hii ambaye anatarajia ama anatasamia kupata payslip. Maisha ya kufanya kazi nchi sasa imekuwa kama ni utumwa. It's slavery. And Kenyan workers are paying every day over taxation. Na ukweli ni kwamba hii serikali imetoka kwa mpango wa IMF program. Why did they get out of the IMF program? Kwa sababu wamekataa audit. IMF inauliza audit. Na mnajua kwa nini wanakataa audit. Sisi zote tunajua kwa nini wanakataa audit. Because they have refused to accept that audit. They have gotten out of the IMF program. Sasa they are trying to look for money to plug the holes through overtaxation. That is the truth. Tuambiane ukweli na tuambie wananchi ukweli yale ambayo yanafanyika. So whether you bribe leaders of the transport sector for a day or two to get out of the street, whether you intimidate them or whatever you do, the problem does not go away. And this is the same short-termism, short-sighted way of managing the country that these people have adopted. There's a problem, throw money at it, bribe some people, or alternatively intimidate them or abduct them, or alternatively say ni kabila fulani nataka kuleta shida. You are moving all of us into a crisis and trying to profile one community. Eti you think it is going to be fashionable? Shida ambayo iko kila mahali Kenya hii. Hata ukienda Garissa, uende wapi, shida ni hiyo kila Mkenya anapitia. Sasa kwanza kuambia wananchi eti ni maneno yanaletwa na kabila moja and so on and so forth, which doesn't make sense. Na riboti ya ugambi bwa Daktari Fred Matiang'i atukinyithia muthia yo ayara tukubanganitia kiri metha Nteto Meru TV. Okay, thank you very much. Nonto bwa gututhura
nontu baku omani ati notwethetie nyomba irairi na igweta kathetune kaka Amero kumakirini kiriwe na kimonimoni. Thank you very much. Ukorwo gutungatira kiri mitando ya Kinandi at Meru TV Kenya akwamukira nteto obura igotondoka kuma gonto dena kaunti ya Meru ome akaunti A Kenya ngima na inya ome ya ndigoro ya Kenya. Hinkwendere gita ndiri gambita wakabwe mutharime.